Pihin sang nege pigai zain kingai zibam lein za Zeme man sage klum namai ndi ke zi squeating kum chana zang khaiji ke chum takmai ting chua gde rein sa Zeme ko gene polia gai radle North East State Assam Dima Hasau District lungge anui zilyang rongme lungmale ne chira hangya flong Holy Spirit Hospital reheki ge wangdarabe ndike zikre ziketing kumchana za khaijik chum damai hegi inchat kana gane hegi inchat madai lungki ge free medical camp zemana me pni hang imang me kanram je check up tebe zena kanram me pni hang imang me hanger he tane pebe bamdai gule jaka chudli zai chige medical check up tebe ge za Dr. Ikak sangbe pe Dr. Rahul Patil MBBS Mumbai na wang be ne check up to gule ja chudli chipo zigene chagume mi hange imang me zara kanrame rehu kanang rama chi medical camp free intana let pe Holy Spirit Hospital ge wangje lule daudui za chirin ma za mi pum hang imang ramdu mi pum gen dai ko kanrabe lami ka chebe pe daudui le ka chebe zigene Zeme man salam gene hai mna ze ning ting geuze chi taw ga ka dai dele Zaina Nagaland Dimapur Banai Kohima ka Garimpuiki National Highway 29 Police Checkpost Chomuki Dima Gatitibe Ndi Keuzi Madai Tinkum Chamazan Kaijak Chumai Hegi Hige Garimpuiki Getting Chukang Dibe Peregina Ngai Keuze Gari Tokan Siap Gana Zemaname Mina Hangna Chai Zaina Kahzamblam Geze Naga Tribal Union Chomuki Dima Town NTUCT Menesaze Responsibilities National Highway and Infrastructure Development Corporation LTD NHIDCL matalang dele zakacheu dele Zainachi National Highway to Garimpuki teblam geze imak be bam zigene zemna madaga kahre be wang hange hing zigene press msoge NTUCT president Lausito Kro kachebe pevne saze union melam gene legal notice du government madaga nai NHIDCL madaga tetibak zingke zing kaizet said hanai kum chana jang kaijek chumgudu gai ni kaudle zaina concerned authorities pursuit a state ge bam remes du ngau hadau ni kaudle jaka chudle ai National Highway to Garimpuiki ge zemna medaga kahre be wang hange hing bizigene puiki su blam ge hazai imak blam gene chipo zigen NTUCT mine saje pursuit emra map nui kun pangdip zigene na mai police checkpost chumok dimag National Highway to Nagaland Dimapur banai Kohima ka Garimpuiki ge kakle be pedle je NTUCT mine sale zai Nagaland Dimapur banai Kohima kak National Highway 4 lane Garimpuiki dibe 29 gen znai ge duting chukang dibe ngai keu kak dai dele jaka chudle za chigeting chukang dibe National Highway 29 ge ngai keu kak dai begine zemna meze teuka hazamba ngale jasali Then I Rising People Party minute tibendi ke zimadai mahge police check post chomuki dimagating chukang dibe ngai ke jagari ton saze zemna me chai blamge National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL gu executive director perege ngize complaint to gaidele jaka chudle police station chomuki dimage zai Rising People Party mine saze I Garimpuiki dibe 4 lane National Highway 29 Dimapur banai Kohima kak tebige ze contractor में सब कॉन्ट्रैक्टर में कंसल्टेंसी फर्म में नागालैंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जने पार्टी में लेने कागजाव को दिले जकचले Zai Manipur ge hazet knang ki menai Kuki me kage kaklebe peblam ge Kuki me hanam kana spy mene Bishnupur district gen znai ndi ke zit set kamai ge halu ta temeze reme Bishnupur district police commando spy meze kangi bigene sniper gimi gde ka buibe teluze kangi bigene civilian anigum ko mina hangna hazam zane Bishnupur district police commando spy mina hangkat ka hazam dele jaka chudle zaine chuna Manipur state ge hazet kana ki menai Kimene hreite be zigene zemena me lungka hre brun magze zemena me tetate rohange kanangbe internet data service state government ne namje kamtoni zigene zemena me ki mena lungka hre dele je khachudle chipo zigene Manipur gu turamiki high court ne Manipur gu state government jage rangai dele je achudle state ge internet data service namje kamtoni bze let takai dere hange zai Manipur gu chuna hazet kana kage bog be peze hreite blam geze state government suite mene zemena me chai bria ka zambria zen heki kloruton di bria ze ranglian si chekai magdale lezu ITLF
lamgene rangbaza chuna tribal me kulo hmine kimena ruton dibe haina za skui zai chipo roge Christian megu haraki ze hai chumza ngai zemnge zaimina chai di briak tribal hazen me chuna mina hai ke ze hangkrev ze kana zane ka zamme mina hai chum pere la muile jaga chudle zane stage ge hreite be zigene hrei hingze stage soze la pakte di memina changringe pere la muile jaga chudle zai Manipur ge zet kana kaga kakle be peze kagbok be pe be kyuting kyuna gum changdi chunara changza India go prime minister mbe wangra hangno ne sam ki kedu ne makblam ge India ge opposition party ke cham cham bam ne pnuira tale jaga chudle za aigum za kakbok be di be zet kana kaga pet ze bamze chief minister tinge wang chiglak zanera he ka chilak zbamze chunare changza chief minister N Biren Singh dage patabam gena luto magzana state opposition party mirun magza zemna tribal hazak cham cham manadu president rule kar hange ki je dimante base du chunare changza state ki je president rule kai magza bam bezdu indiaram go prime minister bana home minister Amit Shah ne du panai lung hazo gai ba hange opposition party me bone rangdale za impal capital city ga chuna hazat kana kaga kakbok be pebze indiaram security force pai mena reasoning tinge wangkam dip zegene kakbok be peb koza seun chambi dele ja achedele zane chirun magza spy mena pire operation to be curfew be bam ka cham cham gudu lutoni be bam ram dula muidele zane lesiki school class ke gane de set cham gudu leti be bam ram du chuna misonga zala muidele lestu hill area ploram hanam ram anui tribal me bam kang ki be bam ram gene chuna kakbok be ze pakang ki dele ja kachedele chuna kakbok be pakang ki be bam ram ze suknu me coming log me lema kong khangwai churachandpur district Bisnupur district aipo bam ram hanam ram ploram gene kaklebe kakbok be pepram ze pakang ki le je sali Zanegde regu World Health Organization WHO mana chuna hararet ka chibe pakdaibe enterovirus infection je nting ra hange gde reimze rang to gai zelamule Europe gde ge I enterovirus hararet gene mina hanke chuna chai dele je ka chudele zai gde re in sapo me global agency mena sa chuna gde re ge I hna poine lungka chimda ge enterovirus hararet de taw dibze hankreuze snamda ge de taw dele je achudele zai chuna I mina hankreuze na gdere ge hangem poine lungka chimda ge de taw dibe enterovirus hararet gdere country ziremze Croatia, Italy, Spain, Sweden, United Kingdom, UK, and Northern Ireland gele je ka chudle zaituna enterovirus hararet je Europe gdege kan debrun namagze US gdege dun de sangjala muile je ka chule za aipo enterovirus hararet je na poine me lungkeu ka chimda ge ne de taw sevle za chirun namagze na poine da ge I enterovirus hararet de taw ga da dige pni hange risk ka sangle je ka chudle I enterovirus hararet ge je hararet Pranchibe zet chum high college duka chudele za I enterovirus hararet gze India ge lungmra manning hre rahange lame gami ka chebe WHO mena sale tetibeting kum chana jang kaije kana kumge Kerala kdege I enterovirus hararet gene mina hangna chaile je ka chudele chipo zigene India ge lungmra medu I enterovirus hararet je ning hre rahange la muile je WHO mena sale I gene na mind di ke zi squeating kum chana jang kaije chum ntak mai ting chuak de re insa po baza loi gai delay pi gai zain kingai ni milai ne je to delay